hingga kinarahingan id kabalingkahangan tayo di mana Tuhan dalam masalah kita. Atumbayan ako dat paguhatan no dati dat mintalang nga nakura tu har masalah. Sakira na pad uhatan to kataysanan dat isay manuh dat haro kabalingkahangan kanga atumbayan ako dat mada ngai takati kamayan dat kabalingkahangan tay masalah. No kadidat intangan to kano padidat id osonong ay pangintangan nga inapay sabat di nakatalib nga haro hikasanangan iti kamayan dat kabalingkahangan. Milam momonsay dati dat ay lobi dat mintong-intong sakira na pa dari sudut rohani nga akon nagi dat papain samok dati da kumakin rahingan. Ipi ay tulun dat asarum mamonsay tay ka papain talang ka masalah nga ay orahyan dahar masalah. Miagal pa di tulun dat imagampahu tay ka may pagampalas tay ka it manakaw nga yulo nga ay orahyan da apanakahan hali piyam mananakaw. Iti kamayan dat papaintalang ga masalah nga ay orahyan dahar ti kabalingkahangan hali piyad isin pa nga asaru papaintalang ga masalah kumadit tambalut daw. Apuri manan dati dat iyati na pohom ako talib kamanitit masalah atau ko katalibamban haran pakasari masalah awayaan to ko. Kinarahingan piya nga harohi o kabalingkahangan. Mano pa dati intangay di noon sa iti pamagunan noritan dati di iswang piya skula sabat tayo kay sabat nakatalib nga iti napakusay tandu sayra na panakadosa nga nasilih dat isa masaala o kano ka masaala kumakin na rahingan nga iti tulun sa pitulun. Ano limpupusan da hirino sayra da kitanganak kilo itanak dilo da nakapagulo ikain ihabil nga haro kabalingkahangan gisambot na ilan dati dat ihabil na po nga numan patayo di tabang daw ikain. Kotilombus kagulat ay katurunan Adam ihawa gisom ba nakarikatahilad pamagunan di antakan di nabi nu nga haroy kabalingkahangan gisom ba iti napapamagunan nga numan paluyudo. Kara sa kaluyud umbal kago ginumumu atulun intalangi kasari masalah gisambot ina padihi tulun-tulun nga tokom papain kakatokaditid tiyonon dat gisomid hilatawan lumuyud na po nakagum atakondo orikot hirini kamayan dit menarababel hiri nga masaalahi bagi da kinarahingan gisa menumandi pagisuswayo boros ina padi tangawlun di nga minagitimong-timong din montaki kapag ay landa ti dat itulun-tulun da Israel antakan di nga masaalahi ang kadawa tuluh diolo gisamba pinasikulat hilad padang gurun sa linada 4 na pada taon tu agumu tamo da kabalingkahangan. Atumbayan ako dat gisamba yati dadendo. Nudi masalah to ko. Sangim pakai to kalau tang opurak kom ngotamo ge. Iti masalah to ti dendo. May hilok kaday nga kasaliwan naman ta dawalay ina pwede gulo pohom
Ayan, nalihuan ko telepon kam, gumuli hilo, nakabatang nga, gumuli na to. Nalihuan na telepon. Nga dondo na padiham, ay gitanda di telepon. Nga, ay so diham, masko kam, gumuli na kago. Iri di masalah takatid doon do. Okay. Intangan to kano po hom, itino po may dati intangan pira-piri, masalah dat o kita dati, awayaan dati de iswang nakapasyon, miagal ka itit kalidasan, kasihatan. Ino po hit, amu po harati sakit, idahad o purimanan nga, sayra na po may rumah sakit am kakita kuno dito nga dakuturot, kaubasan na tiga di sangin sandang idit, pemeriksaan di imatub katubot kangkab ki matubo-tubo kangkab kang kuhadit nugi ang ngaranid di apa nama itu yang di telinga itu headphone bukan itu yang kan earphone stetoskop kan di keperubatan tidak di kailo memarahit nga oy maya ano kuno ko gitom tungkoy yolo ako pa dadi kana to sorow ko nga dondo no pa dito haron na dito sakit nga haro di iswang ginaon tukom nasib po tu ako na jadi dokutur ka yolo no pagadi lo cuti dibakukan kana digi jadi tarimon na pa di lo at audipon nagyayala iri na hit mamaganap di dang kitabot miyampay pamilasuhan ko ay kumaraja kahom inapaday hidi gulupom ay di audipon dot ekon ngay karajawan ka nga harahi berjam-jam 5 jam 8 jam pa impakadigarong ko tiyadi nga pamilasuhan na dim to naganap di dang kitabot pamilasuhan na magihum kakanakanon ki modasih nagidit kakitanan. Mantadit akoro po. Yati na pati nga abin sakit. Hino saraw kuhit. Akoro pelatanak. Sa minggu sumakit, sa minggu asihat. Sumakit amu. Jadi apa tepatulan nga 2 minggu dah sehat, 2 minggu sumakit. Yati nga obin sakit, takit di tanganak po, tu agi aku atatinan. Sayra na po didat, ay mumbal dit, mumang, tanak waguh tayo ko kasumandakan. Nga na di obin sakit ka. Nganu kadidat dendo na po adi memilih iti sakit. Mulok tanganak melohing nakakikang nakatuwo nakupang nga sumakit ngay haharo na pa sakit. Antakan dit mulok toko purimon kadati nga yati na po nga mumunsay sakit. Okay? Sekira na po godoot to kono makan nga ay apurimanan ko pila tang umulok ko godoot bo tu akwat patinan ke nga itino po dit nakupang nohom agayon no po di nakan nga gumanang nga ditian gula nga numay ito nga kolesterol nga numay kaman ko no po di diti nga itino po kaboboyuhon dati pa impasi di amulok nga mamunsa inda sakit at it malahing tako ka. Sayra na padi malahing tako nga mamurimon padi disakit. Gisambot kapag isusungkon rangaw ko na malahing na ngayla ibaliw-baliw. Kapag iruruba na padit ayahit baliw na ngay nga amagat kapag aya to asisihat ka. Anda ditisom, ay hinggo nagirid ako nakodo po dongot wong ka.
gayaton ko pumutitido gakod magyalala di sakit imololohing anagi akuri itulun dot menengkiat de kinarahingan sebab de penyakit suai materi dat sera napod sihat to ko nga to kom orikot na pun de sekolah sabata ipasalet tumanud de kinarahingan ka nga segera pod sihat to ko nga uhang ko nagi apatay ko katongkiad kinarahingan ka sigog ka di sakit no di nga to kom agayo mo ti di pagumbalanid di sumambayang nga ay di olingasan kumayan ko na padilat kamandat kadang-kadang katongkiad de kinarahingan nga karait ngay nandod medit bomo. Okay? Jadi hilo nandahit korotuan dati karaitilot kamundo panasakit. Nga paguhatahan ta kano pa did anta kanit karaitit kalidasan nga hinggo di kinarahingan dat dadamot tat oing garit ta kasumakit. Minsambayang makisambayang puasa aurapan lahawon ni siya tu bisa sambayang nga itu imi itu may dokutur nga ay lingasan hingga di kinarahingan irinda tu hatat katilambusan ni okay hara nagi masalah det iswanggot karaja pekerjaan hara nang kuhitid ay sa karaja atumbayan ko darang ay karaja takot ti ikampung na pohom ay sa kamuyan na panganggur to agumo akarajaon puji Tuhan nga ilan na patanganak dati det sumikul ay ilan dati agumo itit nangakakawasan si kulat adi nakanuk karaja iho nga akakawas mo tidak si kulit nga ayo di nakakawas ko piyo to agya kay la sumikul it basug-basug gitaraat nga magikukoy marki na malaso it balajar oli kernadat nakakawas sa sikul kapurimanan kasarahan na padi dati nga karaja na padadid ikangham nga inadadit idupis ipaingiri ka dit tirikohan na milam miturug-turug asagit-sagit tatangus iri dadi hat karajat osarod it kopion tok di sikul gi mantadid di monotos to kono di sumambayang kat okon no ko iyati nga imolohing makisambayang ngay dadit ang tambalo tampinay dat supaya kano ko karaja ka asa no ang ibagyari apurimanan ko pangalaman ko sendiri antakan dit sera dat nakatingkad da sinumikul adi nakai itingan nakatingkad pamusarahan ko na po nga kakaraja ako na pandat tihom hinggo na pandat amuragaji nga kada padandad kalanggar hari sabat ka irihat osaraw ko otopot ka piyod kakaraja na di nga amura di gaji turu na di nahatus nukadid antakan na po di nga handphone na po antakan idim laluan panggilan misway jadi laluan 40 ringgit panggilan 40 ringgit satu bulan jadi 80 ringgit lah dat anak sarum menelpon bayna na po di nga laluan panggilan sama-sama satu kali timpunan na po nga kabagali 700 nga alay dapat di nga obokian adi kabagal natagak ko di pamusarahan dat hingga na pod amura gaji dat amo po kalanggar hari sabat ka ano di osaraw itid di tu kapuriman na dit amura antakan na padit mimpu nagi nga ay apurimanan nga alalay dapon dahom
o purimanan do dito dipon. Isay pagka dita ka puriman kadang-kadang o pukul 2 minsuswab bakauli. Mantad do hilod. Kalimpupusan dat estate. Om pukul 7 kaswabon kagum tumungag. Om antakan no pendadim om bulok pula haran nagit 23 tahun om. O kurit tadop nga tok apo o purimanan. Apo siyodop. Nga inapadihin nakakikang no dihom. Asuko patadop nga akon nagisiyodop. At tumbayaan ta ko dat iati no po. Yoho yo kayo am itulon-tulon da suway iharohot tauki. Nga haro hi masaalad iswang na pakerjaan. Haro na ikontok ko tauki dat o bintogod. Haro na ikontok ko tauki aman hak kagaji. Apopolos alambat mamagaji. Haro na pa masaala. Apapasuti. Karati da masaala to ko. Om lebih-lebih padid itambalut dati kumaraja nga osonong papiraat dati ikomanda tulun da batu api. Kadang-kadang kat osonong karajawinan sa ito ko nga ngayon na siya rago nga siya rumba ko om iyati diha pinintagadan. Om anagi o kurangit puas iti kamayan dat gaji. Jadi irihat di antara di masalah-masalah isuang dat pekerjaan. Om ailan dati dat timpu na pedendoh nga nawayaan ta ko di kaguti kamayan dat corona. Om atumbayaan ta ko dat gumu perusahaan tauki do manging kurang gi pakerja daw. Sigo kadit iati na pa nga napili did iman tandango. Minsam bayang po did. Kada padandad at tandang ako ka. Nga iyaw na gidi ngaran na nakapagulo da tandangon. Hingga di kinarahingan dahiri. Adi kinarahingan ko kita hiti kasusahan ko. Doho dia lo tanggungan ko. O di ngay lo bayaran ko. Pengka nagit isuang dat pendidikan isuang da sikul nakuratu o perlu hiti kaman da sikul gisombot itit bidang pendidikan da kerajaan dati nga haron pay ano ka sikul nga ngon ngay diri koto dat may papasikul it aiso pa sikul nga ngayon nga angatay dengan pasikulo nakuratu ya de nakuratu o penting iti sikul mandati ratio dat moidah dat itinapatanganak dati nga milom momonsoy da paing kukurohot disyo dat katutukon paing kuro ralando waya andaw akan nika sa mata-mata da harakaraja inapagay malahing dati nga sikul la kamad supaya kanu ka karaja ka nga itinapasikulom akan ka sa mata-mata dat untuk karaja ngambil atakod memonsay dat nunuh nangkuot kasunsudan dati katutukan dati ampay ka nagid iswang dat kaugaman nga aparlu hiti sikul may dat iyatin apa nga milad mamarati ila boras-boras sa kinarahingan milad takod mangintong papagisuway-suway ila boras kinarahingan ayso napanda sikul dati nga nuno na pohit o kito nga ano di milod maniring ano milam manapis dahinggay at tapot o minggay pa yung sala nuno di masaalad iswang dat pendidikan dondoh na po nga iswang toko dat pisimpangan dat tutupan ka amo asikul ka irindi kabaling kahangan dat malahing minguhot pundod apo di tutupan na sikul kano irine mintalang gatuhot dati iti mulahing ngay
O kita no padati nga iti no patanganak sikul nga o gumu di kapiat tempo dendo. Gisambot sakira na po dat may to ka rikot ta isikul-sikul nga ayo lang manarimod sambarangan iti budak sikul. Ina pa'y di gulo pohom magiyahaw na gid budak sikul to akuri nga bayno na padihom o gumu. May kadhilo nga aya belum ada kusung ka. Tiada kusung. Nagi kadaw katalib iti kamoyon dat masalah hari sabat iti sikulan. Haroy kaboling kahangan dati dat kareta sabat. Daru utama nandati corona dat tempo dendo. Nga haro nagi kasariti kamoyon dat masalah kawangan isuang da sikul. Tokay paingkuro kun madipasikul tanganak kulod. Asapaw na gidi ka. Nuno di balanja. Hali piadat itinapot pendidikan nga semakin murah. Kaman ko na padat ang murah dati nga hampir-hampir percuma. Terutama lat sekolah rendah atau sekolah menengah. Nga itinapot di tanganak sikul nga okon na gidi malas. Okay? Ay budak-budak sikul. Nah, malas kau di may sikul ge. Isay amin ay sikul kaniham. Halipiad itinapat pendidikan nga semakin murah. Piagalan na po dilay dam pira batud pamanahon do may sikul. May sikul nga 20 sin na tusin. Daharo no. Kokori nga gundok. Linugo gundok. Bayno na pa din, pakanon nga dila sikulan. Nga, gidi kao po diti tanganak ka may sikul. Irinahod, di antara kabaling kahangan, isuang dat pendidikan. Masalah kago da suway, nga harati kamayan dat tantok tinan. Tay ka jodoh. Sayra ano pa gumayo to ko? Gumu na diti, tanganak wago, tango, kasumandakan no ng kagayo iti nga uhoton ko naman do lumololahing indod sayra po di daro ka. Kini okay tanan do daro nga sayra po di may kapanunang ka. Katunang nga sayra po di kumawin. Kakawin nga aiso po di tanak ka. Kita nak kodi nga sayra po di dara kahagu. Kagayo na itanak nga sayra po di dara monongiwan ka. Gumuli na kago ito hatot yun di. Atumbayaan to ko dot. Haron nagi masalah iti kumayon dot. Iroyton ko dot. Jodoh yang malang. Itinapakamanda jodoh yang malang nga. O sanong, kung nadi ko pasyon di bujang pa nga, kakawin na gidi nga, karutum na gidi. May nadi pamirungaw, idit pasangan daw. Amhila nundad, haraditi kamayandat, jodoh yang malang. Gisamba inopandahit, karuhang nga, kapuriman nga idit, ayah. Uhang ko nagidadit, akin umawin ka. Haro, higi ati pasangan dat apaduli iti tanganak. Apaduli dat balanja isuang da keluarga. Amuhup dat mangatur iti tanganak. Kakito, takanang pandadi keluarga swide it, miuhup na nga, tayaan dan di ginaud. Yolo pada jadi dohod di keluarga ka. Hari tiad deh. Jadi mentok idit jodoh yang malang, iyo kayo himinanggit malang umbalan na dagyad papaundar-undar gisambot inapande karuhang dati nga kapuri mandat kabaruntungan isuang dapi karuhangan. Karay titi nga mungkin da masalah na pa kadaw suway kay ringa haron nagitit misusuwayot agama katumbayaan
iri nga mangigiti masalah di isuang dat pikaruhangan. Iti misuswayok bangsa katurunan nga tumbayan to kad harohi kasariot kabaling kahangan di isuang na keluarga. Karait na padilla kamayan dat jodoh nga kita di dati ti kamayan da keluarga. Isuang na keluarga nga haroy masalah. Suway kait paduli di teno. Padosih na patit mikaruhang nga iti kamandat ay satanak. Iri padosi dot kumoyso sa irada kapikawin. Gisambot haron ang gimangigit at pitang kiadan. Iri nga masalah di isuang na keluarga. Suway kairi o kon na ko iharap pitang kiadan da ipempasi nga haron ni ti kamandat pitang kiadan dat sebabot minidupagun. Iri nga iso imantad ka masalah keluarga. Haron lagi kadang-kadang kecampur tangan diti kamayan dat mentua. Masalah isuang na keluarga. Nganto ka na padi imbula elom agumo nga manta ka kago. Nga iti dia masalah ko piyo. Tusin. Ay so no hitid pagilitan datin ay sa masalah tusin. Ipiyahi juta-juta tusin nga masalah mo ti kadaw ilod de. Isay di mada da tusin ge. Ay sahanan no po nga mano. Kagumuan da masalah dati nga no koing guwas samanta ditit komanda tusin. Kadang-kadang iti tusin papay siso nga kadang-kadang gat papitong kiad. Gisambot haron gitit mangigita kapatayon sebab datusin. Man no padi dati intangay kagoy pelajaran di nakatalib. Inawayaan di Yusuf karai titusin may na di dilo pabaliya Yusuf dit tulun da may ngay tomo. Nakaray titusin. Karay tayo nakaguhi Judas Iskariot nga nakaray titusin. Ikaw mo yan da inapadi tusin dit pinatahak dilo di Judas nga pinamuray tan dilo dat wang darah. Tusin daraha. Kakitanan na po di dati nga miyagali dit itinapatusin nga duit adalah segalanya. Okay? Sayra na padahara tulundat may rikot dat makiano dati tusin nga nunudi dati dat ayat pakitanan. Kaubasan na po nga ihilad kaday makan. Iho nga aga tolongan kumanhaki tusin dat may pakiano tilo. Okay? Hilo ako na pa kaday makanom. Harohak rumikat na may pakiano tusin nga ba irikaw mantia balanjay makan kangko nga mada inday tulun nga manahak pa sa ringgit nga iyo di agat nga amahal lagi madadi makan nga mada imanday siya makan sayrad mandati borosad iswang na gereja nga papanahon nandohit tabung tayo ka kantong persembahan nga aga tilongan naman ako gumuan po nga sa ringgit lah ino pa yung bandahari diakon tukang kirat to sinom gumo nakasari sa ringgit man di taga ka isa ringgit hindi paintalangan kagoy 2 ringgit 2 ringgit nakago tagumo hali piad itinapot ngingis teka sanyuman dati nga isuot darmah ka nga ina pagyahit kantong idi nga oparlutusin o kon kasanyuman paydaron nun dahil kanto nga kasumanyom to sanyuman nga darmah nga okon ka oparlu sanyuman it kantong persembahan di oparlutusin masalah latusin dat iswang gereja
Kamoyan na pa di hom, ay, agayo masaala tit, karay tatusin. Iso na titajuk ko, milay bahasan na kago, okay? Masaala rohani. Mo nikid dating ilo na patanganak nga orohyani dat magyampay keluarga dat may sambayang hinay tapa hinay tina magyadi-adi iri korohyan diyo lo nga hiri nga masaalahi masaala rohani da suway ako pud da sumambayang Yoho nga asaru ko ako pud. Opposite nga yadit ay kapi ako pud na sumambayang. Mamanaw no may karadya nga ayan nakaliw sumambayang ka manaw panaw nga obuli sumambayang idid poribadi da manaw panaw ka mambayang sambayang ino pong kalatin dam kadang-kadang nga monon di gopo. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku kam iri, nanda pa nakasambayang. Adi kau pud da sumambayang. Lobi panda di modop nga, kadang-kadang ka kalatan, ta konohom, kasaraw nagi sumambayang nga. Oh karati, iba kinarahingan itid pailatan, bias sumambayang ka. Ko do pandam, suwabom amin na ginda. Iso na pwede kagoy masalah dati tidando nga iti malas sa may sambayang. Lobi pwede dharati kamuyan dat kabimbangan corona. Akan nakahila sikulan hara kamuyan dat kabimbangan corona. May garadya nga kabimbangan corona nga kamamalas si mahit aka ngayon. Akan nakakabimbangan corona hiri nga malas mantad no haro di alasan da amoy sambayang nga tokom atopot kapi din amoy iswang napakadaw rohani nga kadang-kadang gat yati na pohom mandad to kono po dat nunuham mujizat tatahakon da kinarahingan ihari ko mo yan dit daw tanga tiagak ko dat haro pundo ko pi anamanamom tumitik ko kuno pundo moy ka irini komon kundat iswang napad masalah rohani nga harati kamoyan dat mandat to kod har mujizat tumitik ginto may sambayang jadi ilon na di antara iti masaala masa kabaling kahangan dat rohani dat awayaan dati Yesus sendiri nudu di masaala siya ay lanto ko dat isya no pa nga nopili Yohanes 3:16 isya no pa nga nopili dat manabus do sa pamagunan gisamba iti no pa di nga mandi persoala dat dia sebenarnya kamalayo nga di numonopot kapiyo at tapot tinangko di kapiyo ay rela ko pi Yesus di mini hiti pamagunan ko nasuho ka. Tuwintaan na pagadilat Yohanes 3:16 nga pinatahak gidi ala bapa ka. Jadi dia rela ataupun paksa rela ka. Hara dito hatot di. Sayra na panakori ka titi pamagunan Ilan dati det kinogoyoan na pa di Tuhan Yesus nga hilon Nazaret isuang da Lukas 4 ayat 24. Ilan dati da sayra na pagginumuli siya dilo nga ongoy na di siya sambayangom pambasa na dadi siya di bora sa kitab Yesaya nga katagaday na gidi siya di tangolun may ugaday. Binara sa pa di dilo Lukas 4 ayat 24 nga sangulun na panabi nga otorimod ikampong daw sendiri ka. Kamoy na padilo nga Yesus sendiri nga bermasalah isuang dat kaum pinayan keluarga
miagala dati dahit ito magyang pipinay ngay. Jadi isiyon di isuang dat keluarga hilak kinagayoon nga uyungan ni dit ang tampinay daw. Haray masalah di isuang na keluarga. Ampeng ka nagit isuang na pendidikan. Isiyon na pa nga bersaing idit tulun-tulun da kisikul terutamat isuang dat keagamaan. Para imam, pemimpin-pemimpin gereja antakan di zaman ini. Pemerintah. Sedangkan dat ay sikul lisyad it nakita datang ulun. Da isya na pa nga nakasikulid isa o teologi, sekolah teologi da pengka ay so tiadi. Kakitanan na po di dati nga irin na di nga kabaling kahangan dat itulun-tulun dit kamayan da rohani da antakan di menerima dit panintudukan daw to karangahan na pa di dialog, kakitanan na pa di dialog nga gisang baharay tuhot dat ay idi tanak kiusupilo di ka. Idi tanak kigadi iledi ka. Amharan na pa ituhot at di nga na di ohibatan ko piyo. Kau basan ni siya di ba ka? Right tadi katusin. Pengkukura dit. Kausinan di Tuhan Yesus. Man pa dati intangay nga tumumpang-tumpang na di siya dit. Ang paraw nga ay so idi paraw di siya ay so walay kano pa siya di ila na pa di paragaso nga harohot luang ka tiyonan dat muli walay nga iho na pa pailihan patulo nga ay so kamo na pa di nga tulunan da modop bantal. Sudah pasti dat ino pa ikiharo orang-orang gat kaya da antakan edi nga ay nudi manta kamoy tanud dat masih kinisyo ka. Irinig matu di kakuan dit sumilih na pa di YB dat itimpo danda nga mesti hara ditusin hara sa kurang-kurang gat pira kadi 10,000 ipakit. Tu sakira na pa din iho tu masikin at manda ko angkat da YB ay masikin ba siya di nudi milas siya patakon ka. Jadi kakitanan na pa din nga ilo nga iso imasaalad kabaling kahangan di kaintalangit antakan di zaman di Yesus tu masikin siya ka. Nga nukadih dat nailaan dati dat Yesus na patihom isiyo na dihit natumpolihan dat mantada oinsanan it kabaling kahangan bahkan dat oinsanan no dosa nagi nyawa kapasiyan dititulun antakan dit kinapatayan di siya dat ilok kayo salib hali piada na pili isiyo secara sukarila teka amu asio tarimoon isuang na keluarga har masalah keluarga harohot papakamuamu isuang na pendidikan teka isuang na kahaharan nga insanan na polo nga pinababoh muntok di Tuhan Yesus antakan dat kinapatayon di siyo kumayon dat isiyo na dihan natumpalihan diti dosa diti pemagunan. Iswanggat Ibrani 4 ayat 15. Iti na paminaboras nga imam besarit haro dati okon ko imam besarit amu kapuriman iti kalomokon dati nga mihagalok ka daw dati tu isiyo na pohom kumbalan uman umbalay nga amu na kadusa. Suang Ibrani 4 ayat 15. Kamoy na pa dihom kapuriman to ko dat nuy masalah dati diditen udi har masalah dati di isuang na tusin isiyang nakumbali nakawaya har masalah dati di isuang na keluarga isuang na kapatayon
isuang da pendidikan nuno pa masalah dati nga isyo nga nakumbali na nakawaya nga amo na siya nakumbalat nakaberdosa. Isuang da kasihatan sumakit nang kudi Tuhan Yesus ka ay sa dinaritan da sumakit isyo nga asaru isyo mamalingos kamano po nga kakitohom kapuriman isyo pangkukurahot awayaan iti sumakit to oing garit matiga ti sumakit lolongohon no po nga to muninggoron pangay tatalanan dat mangukul nakura dito, haraw pa di kasari tuhat dati dat hingga di kinarahingan da isuang nga masalah dati ka. Ila tuhat dati. Isuang nga 1 Korintos 10 ayat 13. Ino pa'y pagumbalandat awayaan dati nga pagumbalandat kaubasan. Ia kalabi dat kagarasan dat tulun sebab kinarahingan po nga setia isyo ay siya papalagas dati daman umbalay kalabi idit kagarasan dati sayra na pad isuang tako pagumbalan nga isya na pandam manahak dati idat ralan da sumaliwan gisambot iyati na pa nga kanut tumalibamban idi masalah dati tuk kumpay kukuroh magadi kapya pagumbalan da it luar biasa kamu na pa di ay sana na pa di masalah dati dito no di nga biasa-biasa masalah kesehatan nga kamu na biasa itu atanggung takay di masalah kausinan ay pekerjaan pendidikan ngon na pa di intangay nga iya di ko basanani kadang-kadang gat megalahar akubur Allah boh ngapay karita nga kasaro wakoy dayahat ay sumambayang dito supaya kaydo ilo karita ka nga ati nga yaman ako'y sumambayang dasarohan ta kanandala tanganak ta ko lagi dat kapanso nanda ang agayon katakan miagal dia Armstrong ko yo Chelsea lagi sakira na pod yo asang anak kisiyom agayon nando siyom Rico tadi diri dahom maya ko papakaya baju ka nga susuan ay susuan di tanak ko kato soro ko sakira mo kipakay pakasari baju suway po na din natipuan dalongon la. Ngapin ko rin may sasawa, may daw kaya ti baju ko ka. Tukom iri ni mantu, di ko piyo kangam. Uy, ada tangan kamato din. Sumimbar. O perluhin ang kudidot, sikit-sikitam sumambayang, sikit-sikitam sumambayang. Iri nga, tuho ti dati. Nga miyagalo po latang anak dati ay perluhudat 24 jam buat papalapuron nunuhit keperluan. Kadang-kadang latang anak kot ay saya mau birak nga ipo di mo itai nga man nga pasunudo akan padat imakan kuno nga saya mau birak ay iswang di sambayang dati nga harinang ko din siki-sikitom tok mamanaw ko na diti Tuhanom harinang ko di katid di iyati na po nga manuh takodat ilan no patanganak dati nung katuo na iswang na pamusarahan diolo karahian na padadati nga it ahano muhatom paing kukuro diti paing kukuro dito nakailo na dadi iya dadi di kaginawaan dati nga kapuriman tay kaamu sayra no pag gumayo hilatang anak nga sigo gando langadon ta kumotid ina pa nang kagayo na tanganak kom sikibit di tanak
Miagalo pula dah tanah kom kibiton kudi nga mada na din. Bikin malu ka. Nga si pangibit ti gimana di. Nga inagi antakan di tokoro pay tanah kom ayah kau barat ka. Kagaya na gidim si kibit na gidadi. O tumbay ano kudat bagi no pakinarahingan nam yelot tapurimanan lo rohyan ni siya iyati no po nga haroh kasariot koin somokon maya diti permohonan dati. Jadi intangan tok padi dila nga miagali dit ay so imasalad agat kopiad it gisombo iyati no pohom ikomoyan kud antara hidup dan mati. Yudi asalah sa ngay masalah nga sebagai tanak dit osono nga hubungan kumamolohing nunu no pay masalah perkara nga harohi hubungan dati miagalaman dati yati om kumakin rohingan nga ailan dati dat kokito na isyad di masalah dati nga osonong na dat yati no pohom sumuku kumakin rohingan dat papaylan nunuy masalah makiuhup tako papakita dat iyati na pang kinarahingan nga asamak kasari dahil naratian dati dat itinapot kaboling kahangan iswang pamagunan nga pinaylo no mantadit antakan din no kaduso hiti tulun ate gya pinasunod dirid iya na pundong nga asusa kondom magihumba ka kanakanon ka iya na po nga asusa kondom maganak ka iya na pa'y tulano tom ilo na batinda tagi sa akanon no ka miyampay na tiyanom iya na po nga mamanaw ka kamoyan na po nga iswang na po dat kabaling kahangan na iti pamagunanom naratian na dati iya ti na diti kabaling kahangan iti ka nga hali piadat miyagaliti kabaling kahangan o kita dati nga kinarahingan no po kasari-sari dohin no dahinggo takono po. May dati intang ayat nakalimpupusan, pangalimpupus diti pelajaran dati. Isuanggot 1 Petrus 3 ayat 12. Matoh na pakinarahingan nga paingintang mentok dit tulun-tulun dit otopot. Ina pa'y talingoh daw nga mentok dit pakianuan diolo, yung makiuhup. Nga turos na pasihom sumapi tulun-tulun dit mamonsek karaton. Kamuyan na po nga, sayra na po dahar masaala, kabaling kahangan dati, sumuko taka kumakinarahingan nga, itinapod 1 Petrus 3 at 12 nga pinapaylo dot, matoh di siya, talinga di siya nga, payrangaw kasaridit pakianuan dati. Patahakon di siya tumanud dit karohyan daw hinggahi kita di siya dat tangam kontok do mentok tulun-tulun di pananud di kinarahingan jadi hingga di kinarahingan da iswang da masalah dati ailan dati dat hino hisyo karangawi siya kakita hisyo kapuriman siya dat nunuhi masalah dati sekira na pod kita iyati na pa nga amu nandok kakundat katalibamban di masalah nga iman na pa dati pinapaylo dat manahakisiralan gisamba iyati na pa nga kanud tumalibamban dit kabaling kahangan da awayan dati jadi konsiko ditit panudukan mantadat boros-boros kinarahingan iti papakita da iyati na pa nga kasari-sari dat ipangintangan kinarahingan hali piagisam bakataguang taketika mo yan dat hidup dan mati nga iyati na po ilongan da kinarahingan ipangintangan ng pakinangahan da kinarahingan konsikaw